Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2023. Iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Ni umwanya w'amakuru. Mu makuru yacu y'aka kanya tugiye kukubwira ku bivugwa ko M23 yaba yarinjiriye ubutasi n'ubuyobozi bukuru bwa FARDC. FARDC ni igisirikare gikuru cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaruni, uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza, akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe kuko kamaze no guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788 kimwe n'uko ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo ni mu murenge wa Kisaro. Muhaye ikaze ku buryo burambuye. Kuva abasirikare ba FARDC barasa ku baturage mu mujyi wa Goma kwa 30 Kanama 2023, abarenga 51 bakasiga ubuzima, abandi barenga amajana bagakomereka. Kuri ubu bamwe mu bashyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi batangiye gushinja M23 kuba ariyo ibyihishe inyuma ikoresheje amayeri yo gucengera ubutasi n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za FARDC. Mu kiganiro aheruka kugirana n'itangazamakuru ku wa 5 Nzeri 2023, Maître Hubert Chiswaka yavuze ko akurikije uko abasirikare barashe ku baturage mu mujyi wa Goma asanga ari ibintu bitaturutse ku bushake bwabo, ahubwo ko ari amabwiriza bari bamaze guhabwa n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za FARDC. Ku rundi ruhande ariko Maître Chiswaka yakomeje avuga ko afite amakuru yo kwizerwa yagizwe ibanga, yemeza ko intasi za M23 zabashije gucengera ubutasi n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za FARDC, hanyuma bagahabwa amakuru atariyo agamije kubayobya. Uyu metere yakomeje avuga ko abayobozi ba FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru bibwiraga ko ayo mabwiriza ari guturuka muri Etat Major i Kinshasa, nyamara ngo baribeshyaga kuko ayo mabwiriza yari ari guturuka muri M23, ikaba yari irimo ibayobya igamije kubakoresha amafuti no kubagusha mu mutego. Yagize ati, dufite amakuru duhabwa n'abantu bacu yemeza ko M23 yabashije gucengera ubutasi n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za leta FARDC. Icyo M23 yakoze ni uko yinjiriye izi nzego ikagize amabwiriza, nazo zikagira ngo nta mabwiriza ari guturuka ibukuru. Icyo mugomba kumenya ni uko M23 ari abahanga muri ibyo bikorwa by'ubutasi, by'umwihariko ibigamije gucengera ndetse no kwinjirira ikigo runaka. Uyu metere yongeyeho ko bigaragara ko hari uburangare bukomeye bukorwa n'ubuyobozi bukuru bwa FARDC no kwitita ku mwanzi bahanganye, bityo ko bagomba gutangira kubyitondamo mu kugira amakenga. Gusa Depite Claude Rubaya we siko abibona. Ku rundi ruhande ariko uyu mugabo Claude Rubaya, umudepite mu nteko nshingamategeko ya Kongo ukomoka mu gace ka Kananga, avuga ko ibyo ari ibinyoma no kwikuraho inshingano. Uyu Depite Claude akomeza avuga ko amabwiriza yo kurasa ku baturage mu mujyi wa Goma tariki ya 30 Kanama 2023 yatanzwe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu, uvuye kuri Perezida Tshisekedi ukajya ku mugaba mukuru wa FARDC gukomeza kuri Lieutenant General Constantin Ndima wahoze ari umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu Claude Rubaya yakomeje avuga ko abagomba kubazwa ubu bwicanyi ari ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi n'igisirikare abereye umugaba w'ikirenga, aho kwitwaza M23 cyangwa se kubigereka ku bandi. Rwanda Tribune dukesha aya makuru yagerageje kuvugana na Willy Ngoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, kugira ngo agire icyo abivugaho, ariko ntiyabasha kuboneka ku murongo wa telefone kugeza ubwo iyi nkuru yandikwaga. Nje nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Turi kukugezaho amakuru atandukanye by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutekano ukomeje kuba ikibazo ndetse abaturage benshi bakabigwamo. Kwa 30 z'ukwezi gushize nibwo abaturage barenga 51 biciwe mu myigaragambyo, naho abarenga 100 barakomereka, abandi bava mu byabo.
Amakuru yacu tuyabanamo n'uruganda rw'Isaro, ni uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe kuko kamaze no guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Aka kawunga ntigakwiye kubura ku mafunguro yawe ya buri munsi. Niba wifuza kukarangura, gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788 655 14 68.